Hadin kijing pelong aja kijing yai dari rengkat kila mayong mentakasngi hanoba silong ka KSU ka rai ban pelong sakawai pat kesinjam jing ki kata la sisngi dak bayai kejat na jayau syaduk khandai lat bat kan pelong ru kijing syong keraan bat jiang pat ba ha katai kejaka keni kalong ban penboy kesoka kedegan pendep yigi santli gimat jing dawa juga seng belabu ha keni kisngi na kaliang ujina sekretari ka KSU sama Ruben Najel ong bah haji sya ka seng kam da seng don kam tan ban ye kren ba kesoka bat kade kamram kesoka ban le igi mat jing dawa ba ka seng ka de bu la bun snem bun benai hagi Henry la da ka khot ji kren ru kadai bakan pendep ika kam om ban suya ji sya ne ban kut tang haji ye kren Bandit ya penduk. Kata kasih सरकार kan nomor ba ni isu itu gelap tai kubur mana dengan pat yo ya kanu officially bagi khot ini halo tak benta ka ladon ka jeng keren ba ban ya keren ban bet Henry ni perkat ba menimit kadon ka jeng ya keren halo kata ka benta Henry minta kasih om kadon kata cabinet meeting tingi lamut ba nakini santali kimat katu kan kimat kila ya keren halor kani kebenta Henry ya kajing skap jar ka jing ka jing bam address kita ki isu saru menta tingim laban ong ba hatu ki khot ki rai kumnu halor kani kebenta hatu ki long serius tingin sampai kin kisi banwan dara ka sarkar ka khot ban ya keren halor kani kimat ni long ki bakloi ban lej Henry nimbi ban nim ko bak sarkar ko ka khot bak chupan por ne pakai cudili kumbal juja por baladam kan khot ini dakawai ka sur bat dakawai ka juba pakai pentip ini bai kini kimat jing dawa kila pen urlong nesi dak pen urlong li kini ki baru kini santli kimat jing dawa klaim dak ron ini ru inda don kam banya kendung ko akhirnya banya kendung inda di kita ki beri ba di ko ban net ban hantu ban beri ban keren nomor ba kini kimat baru ngelaju ya keren naru unchwa kini ki ndi issues ki ba menta kila ada issues kibala saateng la bun snem kila ada ki sarkar ka menteri kami kita kimat jeng dawa borok santri kini ni kloy ban weng nu ekan agitation kini bahende de ki ban ya khot ya keren pat tangkawi ngako ban ong ba pihak ban wara ekan nu solution om tang ban pan por bat haju poru ke bak ya keren bat ni kidi ka record kidi bandon ki haban tip shu kupat ba bat ka nu resolution kishim hatu ka meeting daging hindu ka depan pau saba kai ka sinjam juga seng ni smat ladaka sarkari kami snap pet kum ka jingku kum ka khatsan sing ka lakut men te mentara singi pat mila stang ya kanika black flag march kanika ka kawi ban pendrem ya ka sarkar halor ka jing slam ka jingki ban halor ka jing bam address ka jingki ya kanika issue bat ka demand bangila ai buat kuma pula pentip hina yang jung presiden ba aka arpui terik jung nibnai le sisni nak liang jung paseng ngin don sakawi ka protes kata banginyak dari napo jiau napo office terikam jung paseng siapa khandailan ba kandon tu kasin demonstration aka tu ka cakap napo khandailan buat kat ba ka sarkar kampat kapat pendep pura ikin ki mat jing dawa juga seng kinang don bun ki jing nang ni syahmat kum bagi spot get down kiri spot ke Respon. Hah? Laki ngai kamera.
耐心嘛。